Danas ćemo uraditi pripremu društva za bagremovu pašu. Na našoj nadmorskoj visini 650 metara bagrem je prije 2-3 dana počeo da mediji, pa vidjet ćemo eto šta će biti. Društvo smo pregledali prije 20 dana. Stavili smo svako društvo 3 do 5 satnih osnova. Evo vidimo ovdje. Pčele su izvukle ove satne. Ima i nektara malo u njima. Kod takozvane pripreme društva za bagremovu pašu je najbitnije da napravimo dovoljno prostora kako bi pčele mogle lagerovati eventualni nektar s bagrema. Dakle, da napravimo dovoljno prostora u medištu s gornjim nastavkom. A da isto tako zaposlimo i mlade pčele sa izgradnjom satnih osnova. Po mogućnosti bi dobro bilo da nađemo maticu i da je spustimo u donji nastavak, da je ograničimo matičnom rešetkom, a u gornji nastavak, odnosno medište, dodajemo izgrađeno sače, izgrađene satne osnove i ramove sa zatvorenim leglom. Mlado leglo spuštamo u donji nastavak. Ove su nam pčele izgleda nešto ljute. Ovdje imamo nešto polena, malo nektara. Ove prazne ramove ćemo spustiti u donji nastavak. Kao što smo rekli, u gornji nastavak idemo zatvoreno leglo. Matica odlično zaleže od kraja do kraja. Možete vidjeti i s druge strane. Ovdje imamo vijenac meda i imamo legla od kraja do kraja. Imamo dosta polena. Ukoliko nemate matične rešetke, u gornjem nastavku ostavite 8 ramova i matica neće prelaziti gore. Dakle, samo rijeđe postavite ramove i ona neće da zaleži takvi ramove. Inače, danas je 1. maj. Bagrem na ovom području inače cvjeta sredinom i kraj maja. Ove godine je porano. Ovdje imamo komplet ram s mladim leglom. Pogledat ćemo da nemamo matice ovdje. Vidimo dosta mlade pčele.
Ovaj ram sa mladim leglom ćemo spustiti u donji nastavak. Ovdje isto imamo dobar vijenac otvorenog meda. Imamo u sredini uglavnom staro zatvoreno leglo. Malo mladog legla. Sad za sad nijedno društvo nije ušlo u rojevni nagon. Nema matičnjaka nigdje, što je dobro. Nema ni ovdje matice. Ovaj nam je ram težak. On je pun nektar. Dakle, on je pun nektar. I s druge strane isto. Dakle, ovdje ne bi trebala biti mačica, ali eto opet da pogledamo. Dakle, ramove s dosta meda i zatvorenim leglom dižemo u gornji nastavak, a sa 3 osnove mlado leglo zajedno s maticom spuštamo u donji nastavak. Ukoliko nemamo matične rešetke, ramove u gornjem nastavku rijetko porijedamo, dakle 7-8 ramova i matica neće prelaziti gore. I ovdje imamo pun ram zatvorenog legla. S druge strane isto tako. I ovaj ćemo ram prebaciti u gornji nastavak. Da vidimo još jednom da nema matice tu. Ovaj ram s mladim leglom ćemo spustiti u donji nastavak. Da još jednom pogledamo.